nakon njih idu oni kaj sve dobro razmu, red vitezova Ružica grada Orahovica, prvi put v Koprivnici, veliki pljesak za naše goste iz Orahovice. Dame i gospodo, u srednjem vijeku svašta se dešavalo. Nije se smjelo tek tako slobodno šetati, evo naša prelijepa kneginja sa svojom svitom krenila se prošetati oko naše prekrasne Ružice grada. Polako, valjda ide zastava prva, kako je to uvijek bilo. Međutim, bilo je tu i onih kojima bilo je dosta dosadno. I došlo je do problema. I došlo je do velike čarke. Kneginji je zabranjen prolaz i dva borca su se sukobila. Neće to lagano završiti. Vi slobodno navijajte, da li ste za kneginju stranu ili za ove mračne tipove koji se očekuju. Što vi dečki, sve si mislim da i mene neko napadne da bi me branili, jel da bi? Bi, evo bi. To sam htjela čuti. A Venom dolazi...